kan no pan lai chuan lung kham em kan nei lova nun hi nuam kan ti thin ani ma se ke ma ni thil dik lo pui tak mai haron thlen pal hlo chuan awa poi thin em mahun mabak eng le hlim om tak mahun tam tak kan la nei kha second khat leka ke ma ni thi si lovin lak bawin a om thut thei hetiang chi a la Naupang tak tak te mahun lak sakan ni dan Naupang te sia an poi khoi rap thak takwanga shemna an hmu turan puanga an that lai hun chu thok le khata aralta ti an shet chia an om dan te chu kan clear ho le don ani ifa kha mi in thatta se chuta korta a that tu pa chuan lanui vel mai chesela hetiang chai hi Nathan pot ra chung te hian an tongani avana don em July ni rukum sak ni somani a kumsom ni pakhat mi Nathan a hian Riverside apartment a che na in lama pan meka heti la hian kumsom pariat mi lek Sondale Jackson le athural pui kumsom pakomi direct Thomas te hian silaya tinin an lo suama mase Nathan a hian poisa alo nei haulo heiwang hian an ka plum taringut hetia an ka an kal sandon thleng hian Nathan a hian puiturin alange nani he poi khoitu pahni te hian Nathan a hian shengai lem lawa mi suama thatta mai an ni ti mu chua ani lehnghal an pahni in an mana shandal zok hian poisa ani lo wanga kapta ani thu asoya direct Thomasero mi suam tur lo en thatu anga alo tang thunga hemizana mi suam an du chan po hi shandal zok hian silai le yadu a poisa ani silo wangani an pani hian a sangin an trial chung zong hian poi khoi tu tak zok shandal hi angei om em maya ami tha chung te a endan te chu ngei om thei takani aza mi alo ami tha pa nei thana u nau nu Naupang te po mai chuang lo hei hi ami tha Nathan Potter chung te ngei om tak huat thala taka en le atum lai officer ten an lo dang sham lai ani a hetia a en ringot po hi Nathan chung te tan chuan natak ani don imprisonment without possibility for extended supervision. I know that that is something that is reserved for the most serious of cases, and som de la case jury ten an en hian darkar khatnu leka athiam lo thuan puang hala he kum som pakomi election del hian adam chung chu tan ina hun man milta hetia shemnan puan nia achet dan te hingei om takani amitha Nathan anu chuan shandel en chuan ama in chirna pakhat ma amu lo thua soya ama khan mishin namo thil thareng amu lo thua soi as a parent you try and teach your children right from wrong and you try and teach them to be the best person they can and I didn't see any of that in him heiba ka hian afapathita chungchang soi le in afapathin lung that thin zia lengil ni zia soya nuk ulin afapadua taka chan tak chanchin hi soyani they shot him they dragged him and kicked him to the curb my son my God loving him boy what kind of people do this but evil people sondelan ashim na mutura shatya amizalena ni to don lo tan ina anun pum athi thlenga mang to don ti asiata aum dan kan enleang a in thunun zolawa police pathumin an thununa an man be angaya chuta courtroom a chungte background lama lo aw ve bok thil rap thak takati a amitha chung dela aza alo takzeta mase dam chung in tang don ti hriat meu chuan control theiani lo sondela hi pepper spray manga spray angai taringota midang po he spray tang hian alo in ve na ngai pha hiala chuan hei mol hi sondela chia hian amitha te chung te za lo na hi alan tir lo ama somdela chung te po hian amitha chung te hi an za bik chuang lo hetia shemna
Sondela na muturan buana sondela beran shwai chwata nu hian an fapa wanga na taka omme Nathan Porter chung te chu za lo takin sondela chung te hian ka hovek cheu an lo ti theinia Nathan chung te chuan he court a thil thleng te ship an rin lo dan lu tu ka thleng hi mangchia ang mai ni thuan soya sondela nu le pa te khan khatiang em amma ami dang hwat na sa tur khan engtin ngian en kol ni mi nun na po hlut lova a chet dan kha thil makani antia. You raise somebody that has no value for human life. And that's the big mystery here. And what can we do as a society to change? Sondela chung te zingami apatia Gerald ta ero chuan sondela ba ka chung te dang hi thlop ve lo thunga sondela man tir tu po khani nge a chung te dang poi nan vo hiala poya ti lo anta na la thalo zel zok don ti she chianga courtroom an chet vel dan a en pe kha chuan a chunga thil thalawan ti a hlo thu de po soi hiala ma se adik lo lam chu a unau fa po ni ro se a chan ve hau lo. Think about a whole lot of things now, because you just can't take nobody's life. You know, that's just wrong. Nathan anu po in court niya kha thil thleng sang te kha makatia an fanu Naupang te Nathan u Sarah Porter kha an swai lehnghal khatiang borak pepper spray hial te manan ngai le an phili vakte sondela ber angi em lai te kha amu ve vek don ti sia se chuan an fanu kum som pathum mi lekhi an swai hau lo tur thu asoyani tuna chuan Nathan chung te hian an fa pathat tu hi tang to a poisoi lo tu ma mi danga ti na thei to don lo ti an hriat na chau hi an in nem theina anita tleirol tam tak hian lar le mi nga event han lo hi chak chang an nei thina chuan an du thu sam ang lar na le mi nga event an han lo ta ma se an lar na an han lawa nei le turin engchen nge an kal theile Jennifer mi hi thilenge mo tak kawangin alar hluai maya makan ti chan tak chu kumsang ni pasari khan kumsom pangami le kani a ataksa thil makle danglam taka thlenga a ir fiak vak maya top manglovin school kalpo a harsa a anun kong sang buai na thlena TV velama alan pha ve tarek maya NBC Today show te hiala langa mi te dan shezela the hiccup girl ti ten an shelarta companion since the first hic 4 weeks ago tomorrow. and the sound is the least of it. I get really bad chest pain, abdominal pains, throat pains, back pains. It's unbelievable. Vanei thak takin hun kal zela a ir fiak po aron re vele ta tlat mai alar na po atop ve chan anau pante da tanga mi ngai even a hlo na po atop ve chana are ta tlok mai ani air fiak are ta ka chuan Jennifer chuan tum thara nei le ta mi papakhat Lemont Newton atonga an pani hian mi suam an tumta kumsang ni somani a an thil tumpo athling chaudon Jennifer hian kumsom ni pani mi Grieving atonga online na intong ani a in hu puya Jennifer hian somin mi in lua lova in huturin anin be felta mase Grieving na pathen hian Jennifer le athian pa Lemont Newton te chuan lauka phlum makin athil nei te an lak sakta a chuta dollar somnga chi alo ne ya an lak sak Jennifer hi akap lo tu zok ni ma se twal tha wangin thiam lo chantir thawani a kortan luta achunga enge thlengdon enge engtin nge ro an rel don an shari lova Jennifer chung te po in be se na sang takan nei lain a cheber che turin an in ring boka ma se Jennifer shemdan tura thutop an puangta ama khan kap lo ma se engkim ruam han tu an bitum betu le plan tu ania first degree le halin twal tha awanga thiam lo chantir ani ta chuan Jenniferin he an shem na tur an puang alo ngai thlaka a dan hi kan en leang defendant in this case. Defendant is guilty of murder in the first degree, as we all. Now you can see that me broke down right as that verdict was read. She was obviously hoping that the jury would convict her on a lesser charge, perhaps accessory to murder or manslaughter. Now, though, she'll spend the rest of her life behind bars for the murder of Shannon Griffin. Now, prosecutors told jurors...
Perol poina chuak theidon lova mizalen ani na chu atop ta ani bermai anro rel dan hian mitam takabara khaya achan chu Jennifer hi ati tu takani la wangin mase hetual tha na abul tum tu poimo takhi ani miawani lelama amitha Grieving na chung te ta ni ro rel na dikani be thunga anu pheichon hetiang hian ro rel ma se he afapala Naupang takhi aron kir to don chuanglo atia you know, just too much right now because we are still grieving and we just wanted it to be about him. Lelama poi khoi tu ber Jennifer nu in afanu an shem dan tur chu atwarna ve em boka afanu chu tan in pona ahmuto don lo miawani vo in ni thleng hian Jennifer hian atan mek na atangin interview te la pechina khani akhan thil thleng tur ashelok lova ahun lo taka amun lo taka kalo omwang mayani ti in soya chuba ka dam doi lo khoi ve thin na chu apu boka kom tur dik lo akom wang te ni in soya dam doi ruya a in control to lo thin wang te ni in soya ani na taka chon dam chung em a han tang tur hi ana ative ma kumsom ni chu tangela a om ve tho achan chu mi fapadu lai mi mangai em athimia wani atia ama a the hiccup girl ti a lar em mai hi Florida a khovel mi cherap thak tak te tan na atel ve me kani asoidan chuan tan in nun ahman mek chu achang chuan amang chia angaya achang le ngai poi molovin ani na turanga ni to tia anga ive mai changte a om thu soyani Grieving kha suaman tum ngeya suam tumakau po ani a ma se thina ma thlen kha arin le tumreng ani lo thute hasoyani got cased up with the wrong crowd of people really unfortunately when I started experimenting with I just felt like I was invincible to everything. March ni som pakwa kumsang ni som pathum khan Dylan Shoemaker kum som paruk mi lekhian Springville New York a Naupang pahni a oma heti laya abial nu Ashley Smith fa te hian ni nge a om lo lok laya lo om turin Ashley hian Dylan hi ring a ma se zan lam alo ni meu chuan a fa te pahni zinga pakhat a chanta a upazok hi kumni mi lek Austin Smith ani a vuak hlum ani bermai Dylan hi Naupang ati hluma wanga thiam lo chanti rani a ma se lo ngak lok ru engwangin nge a tha ti Dylan hian soidon a vuak hlum chan chu a tra top du lo wang chu zong chu Dylan a quarteron thlen po hian mitam tak an thin ri ma wangin bawro ka sang khop mai Frank Sedita District Attorney chuan khanau pangte kumni mi lekina anator kha aswang to saka ing angram huain nge note chunga khatiang khati theyang le ati hiala Dylan attorney le chungte chuan note khatina da tumlo nawo umngai lova khatianga thlen khan a buai ta ni tikhana che tamayani antia ma se soituratam avomaya nilava amaya narzona lukham tenanor beta atrapti re nan Austin Smith a note thita pi Tracy Smith chuan atir chuan kuta thak nge yanga ti hlum em chu tumlo poni thei ma se khatia ache kha ache zela tha hial kha adu ta ni ti chuan adu chuan atop thei renga atop du lawani nge yang ati ni Dylan a poi khoi to ber korta omlai hian atrapa a in thir thu te soin a tha tak Austin a po angai na ta a mangai thu te a soi hiala a tha tak Austin anu Ashley bula po court atang hian thu soin tha ka tum lau Ashley tak ka ti ringa mi ti nat ka tum lau ti in trap chung de in ashila I would give my life for Austin. I loved him a lot. Austin. I didn't mean to kill Austin. Ashley, I really didn't. I really think I did that. I didn't mean to hurt him. Dylan Shoemaker walked into a state Supreme courtroom pleading his case, telling his victim's mother and the court he's remorseful. Mase hetia omvel hi judge hian atrap velte hi khongai ringem akhongai lo achan chu court ma tan ina tan lai khan Dylan hian phone call alo manga anu alo bia hi record vekani a anu naron na le athil ruwa mante a shevek in a phone call to your mother from the holding center you stated I am a 16-year-old blonde. Probably all I have to do is cry in front of the jury and they're going to feel sorry for me. End quote.
anu nen an in bia a an in biak na hian lo shevek ta hian kumsom paruk mi kani a kati tur om chun chu jury ma ka tapang chuan min khongai mayang ti in ma se kan shevek arwa manangin ati a abe se yang ero chuan a thleng ta hau lo atwal tha wangin thiam lo chantir ani a judge po hian dilan hi mi thunun thiam tak apoi khoi pui tak ti nep sham tum ni in a soya a phone call record chu awan duai na launita in dam chunga tang turati anita ni ma se kumsang ni som paruk khan a shemna appeal phal ni in kumsang ni som thum pakhata perolin a chuak theidona kumsom pariatal atang phut don thova tuna hian kumsom ni paruk mi lo ni to a kumkwa chi alatanga kumkwa tal alatang don anun ahun tha tam tak chu khung be na hnuaya amang don ta ni chu Nicholas Lindsay hi St. Petersburg, Florida a kumsang khachakwa somkwa panga kha na lo pianga a Naupanga a hun hlui anun hlui po buai ve takani Naupang te ani la atangin a poi khoina le thil thalo lama a in kai noi ma ema anun po thalo chhozel a Naupan deu alaya a poi khoite po alian hlomang reng le a miramalu rukte ruk lian thamte thlengin hengte hi abul tran na chawani kumsom parukani lai po hian poi khoina le anun hi a in kai noi a in kung kai arenga ma se a che dan a hlawom tana a poi tak don February ni somni pakhat kumsang ni som pakhat ani a David Crawford kumsomli paruk mi hi police officer ani a kumsomni pangalai ana hi alo thok to a ani hian thilengemo rin lel tur a mu a phone call alo dong to a alo call tu hian a in hnung lama mi papakhat ding bricking a mu a aron report hetia an in hnunga lo dinga reng hi makati in a hlau dewa wangin swam atum hiala niarin awangin police a call ania he officer Crawford hian a call hi lo donga tichuan call adon na hmuna hian Crawford hi awa thleng wata tichuan hetia awa thlen hian kar atang ron chuak mi pakhat a mu a he a mu pa hi Nicholas Lindsay ange yani Officer Crawford hian thuzo fia tumin awapan naya heta hian Nicholas hian alo ka paringot mai voi nga la ya ka ple nga la asilai man hi dan lo anga dollar za sum nga a aleya ni nge a Officer Crawford hian athi don hian akuta akenom chun chu athuzo te azo a azia vel na tur paper te le pen chi ani damdo ina shwai vat ni ina hlia manat mawangin damdo ina hian Officer Crawford hi athi a Nicholas Lindsay hian heti lai vel hian mi kara luruka an kar chu ruk alo tum lai me kani a officer ka hian kan bo hmal awangin na sat takin an zonga police officer za ni chuang le khotlang mi tam takte han thok chuaka an zon tuk maya hian mananita police te chuan Nicholas hi a in puang ma hle ani hanti a asilai bo luya pai thu soya twal tha awanga thiam lo chanti ni in juvenile detention a da ari ani a hetia ata na changa akumle kumchang ni sompani march tha a trial hitan ani veta a defense te chuan mi pala no bang takani a hlawa a thak takin a che tamai ani anti a he hi shemna nep zo ka mu theina na anti ani a Lindsay walked into court this morning wearing a white dress shirt, no tie. About 75 potential jurors followed. The 12 that are picked will decide Lindsay's guilt or innocence. Mase omzia omlaw Nicholas sa shemna mu tur puan anita officer Crawford tha awang chuan dam chung atang turati anita parole theilovin dam chungin Nicholas atan chuan atop ani ringot mase a shemna hi appeal an dil le a kumsak ni som pathum October tha chuan an appeal na hi an pomdo nem ti ngai thaturin Nicholas hi courta a thule ta mase an pom saklo he rol tharla no pang takhian adam chung hun tan ina amang don tho lo enru o Nicholas an a shemna appeal ti nep sakandil na an nola dam chunga tan tur thu a shiata a mel omdan kan enang judge read his ruling, the lack of remorse not lost on David Crawford's daughter, Amanda. Ngay takani hi courtroom mi te khanan lo mu ve ka officer Crawford ta atha tak fanu Amanda ngei po in anui lai hi lo mu a ro rel na dik tak kan mu azauta hi kalom khatia athua anui khan mishing ni lovin ramsa ani ti ati chiang ani ti in Amanda hian asoyani It's over.
just kind of proves to me that he's an animal as he sat there smiling. Tuna ngai thame tua po hian la naupang tak tam takin omang naupang te kan ni a kan ngai tua na a thalo lamte kan thinarim na te hi ataka kan chantir hi a lo omin a poi te ema poi khoi na pakhat lekhan inun pum ma ti che theya siam that le thei ani to don lova langjong lo film khur ze langje